ang tini first day u office of ai achuka ke additional CEO borbo ro tongo taisinga ang poila sumani no je kormachari ro oro je authority tongnai ro nara bahai no tini ADC administration no abo ani questions ani prashno ni sumani reason ongklai je kabui je ADC ni phola ADC ni je real spirit constitutional spirit abo ki ora chung nuk de nuk mandaman ani ব্যক্তিগত muchungmani I know je chini ADC administration একটা খুব একটা visible এবং ট্রান্সপারেন্সি abo খুব nang tabo officer abo yang boss ro hai khlai abo simi khlai nai osik jora tong khlai abo agok maya এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরি তম কর্মচারী রব ব্রাউন जों मैक्सिमम 75 to 80% অফিস চলে থানে ব্রাউন খুব ইম্পর্টেন্ট তিনি आं नायमानि आंनि व्यक्तिगत ओपिनियन जे जोंनि ADC जोंनि जे एडमिनिस्ट्रेशन दंनाय र बराबाय जों क्लोज একটা रिएक्शन किबा डिस्कशन अब खूब दंनानै नांगौ बरावनि वेरियस प्रब्लेम दंमोन जेरा जों ओभारलुक खालामनानै नाय दङ किन्तु अब जों ट्रांसपेरेंसी फाइना नंखलाय ब्राउनी एडवाइस ब्राउनी प्रॉब्लम के एडमिनिस्ट्रेशन नि नाहमु ब्राउनी एडवाइस अब साइमल्टेनियसली एक टीम वर्क हाइते थांनाय न बनि बागै आं व्यक्तिगत जुदि आं उनदिन पुनो सुजुग माने थांखांखाय अबनो आं समय स्ट्रेस खालायनाय जे जोंनि पलिटिकल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन दंनाय बो एक पलिटिकल लाइन नि बरंनो बराव अथॉरिटी पलिटिकल बॉस दं एवं बरंनो बो जे स्ट्रीम दं माने उ स्ट्रीम नि चालंनाय र उनके बरंनि रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रबो सब समय अपडेट दे ओं अपडेट करे उनखलाय बो जगह अब ओंयंगै दंका अब जदि खायमायां खलाय अब पेंडिंग अनेक दिन पेंडिंग होंगलाय बताय ओंमायं बनि बागै खूब स्मार्टली आनी एडवाइस दंनाय जे कर्मचारी ओंथुम जे अथॉरिटी रक दंनाय जोंनि क्लोज रिलेशन फ्रम टप टू बटम अब जदि दंबांखलाय आं 6 बोसोर TRPC कॉर्पोरेशन कायसा रबर प्लांटेशन आं चालुबाय थायो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव आं नुमानि जे स्टाफ नि कायसा interaction daily पुनो twice in a week interaction नंसना बाहाय चालोगो बाहाय तो उन्हें खाली टीम खावे बरा फील होता है जों फील होता है आं चेयरमैन थामो MD लोगे फायो तो टेक्निकल ऑफिसर वो फायो रबार काइना नंगतुम और ग्रुप्स नामना नंगतुम बरानो नौ बाहाय रिनाय बाहाय रबार चारा रिनाय बाहाय खलायना क्लोन बाहाय खलायनानै सीट बाय खालायनाय स्मोकिंग हाउस बर' खालायनाय अबावबो बेनिफिशियारि रबाय सालायो जों खूब टीम वर्क कायसा मजबूत खालायनाय ना जखन टीम वर्क थाङो आफुरले जेकुनु डिपार्टमेंट बेनि प्रस्पेरिटी बो खामानि दं एवं प्रत्येक स्टाफ पकमाय तिनि जरा न बराव टेलीफोन खायो निनि ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम जों ताबो माया मोय दंखा जों तामो खायनाय जे बराव बाय जों अब बराव बसे गाहाम हाम आं विचार खायो किन्तु निं आनि स्टाफ दे आव के फाइलिं निने एक्सपीरियंस एक लोगे खायो जे प्रोग्राम तो मने गवर्नमेंट प्रोग्राम तो मने बाहाय बनो जों इमप्लीमेंट खायनाय हायते नो ADC बो आ स्टेज बो बराव दङ आं विश्वास खायो किन्तु अब जदि अभाव ओंखाय आ जागाव जों अनेक कष्ट एवं कैसा डिपार्टमेंट बाय तंगिया बराव विभिन्न डिपार्टमेंट
bro in charge ba aborok ba ekta bro organize khlainani khub rungnai nangnai ebong rungai no feel o jokhon thamo beneficiaries ko bote ani ba plantation ni ongya puno kaisa department ni bibhinno program to fishery tongo nani animal husbandry tongo tai PW tongo bibhinno tongo bro ni plan le tongo u plan wise bro jodi khlai mangklai ani bone advice onnai je grassroots level o bro ni department ni main topic main objective no bro tonman khlai aro aboni bro bro bakhari nai ebong bro ni bo in 2-3 months time talnoi tartam bisingo bro ni ekta change paine bakhao je bro ni satisfaction tabok je chini ADC authority ro chungno bengai tlamani abo bo khlai samani ro pai samani bai samung militon abo kintu খুব important jabo I think bro thamai bagena chung kuna jag reform nang khlai reform chung sahayata chung chuba mari mannai ebong chung basrung nai je chini CM EM ro bro ke political authority mo bro ni decision no final onai ebong bro bai bon chung time to time interaction khlai ebong nearest touching subordinate officer ro no chung nungoi bro bai bai chung interaction ma khlai particular kaisa PW dem thum kiba tribal related rehabilitation on thum kiba education on thum abotoi ro chung one by one chung khlai jodi thamang khlai in 5-year term a great change in nani ani asa to